Bunbundon ti malabaanin ni Duwalawas siguro ito yun lang kami nakalablaba. Nagado ni Kailangan kakabsat kekwa paglalasinin maglaba tayo. Kumbaga laslasin ko magiti ni short kadaba dota madimit no kwa nuglalaok ug sasabali no katikulay na. Maalalak lang kakabsat idi ubingat sinusuruan iti naganak ko nga agubra ti kastuyin kakasi nagtikid diliday. So nga mayakbit ti pinangisusuro ti naganak tayo takwa. No da ka ti tamang idaden amiris mo dagiti pinangisusuro da. Pagsayaatan mit lang gayam dagiti may susuro so nga nga daksen. Tatamit lang na amiris idi adto tawin kong kikwa. Amom tib obraimon dagiti ni susuro nga mabalin mong obrain. Akas babae, amo tayo dapat tikwa, bubrain tayo ti balbalay. Ngamahan lang nga babae. Kailangan mit lang nga gubra ti kasti nga klase ti lalaki. Swerte mo iso tikwa. No isumit iti no makaasawa ka mo, ti kasti pagagit. Tapos swerte ah. Ano ba iti parawan? Kagulo ko mo ito niya. Tiglaba ka kabsat ta oray bagada nga nay washing kailangan magilgilan. Ano make up na nalang gi rugit na. Ano namalman kami ngaglaba. Manipuri niya. May sana din nga kabsat oray na kutunggi na taradsit nga gubrano. Nya. Ni tere. Ni mang nakatagong na naganugat siya. Di ba na taradsit ka ngaglaba? Malikete, nakatungtong no, kasi nga naman banog. Ba't kung maglaba ka kabsat, agsisina ti decolor tempuraw, black. Ang gani malpas ti naglaban. Hindi sinit yung may sanin, nabanbanugan dahi ta nang agsasaon. Alpas mit lang di laba kakabsat na malman ti taon. San na nga naglaba kakabsat apog merienda kami. Nabanbanog atuyin ni. Oradya nga nabanbanog kit ni. Nang, po, may merienda. Ang bisin na mat.